a charge day. Na yen show, maybe said there. Na etso no oyabase. Na haban green now chiche ho so oyabase. Kana no kasa ama. Na wo so no kasa no. Me kan etso no what the ya for hon. Ya ba friend fom. Fom aye da kon ni nyine ewie no. Ebi wo ho mpo ya le chichiro na nkotoa abam. Yi wo cheda wo wo. Wadu wodrum na wusu. Na chobe smooth. No why is nyo. Na no ma tru. Na what titi. Wo bwa te da merebo etso na nkasa na wode atawi. Wode afam ho. Ato na wode chichire no. Pampan bi wo. Oyedru. Brodina haban. Brodina no. Enyo. Wakani jakakra. Na ayemro. Wakani jakakra no ayemro. Okay. Oyedru soso. Oyedru. So wode chichire fom na. Mwaro na wakana. Wasana esiwu na atene pampan na fofor chan. Nsi ho da kon na waye. Okay. Nti wo friend fom. Na chede haban na nkasa kra ye medicine. Na chede is the Robert chichire ho a enti pampan. Na chede pampan na wo mu kra ba mo appetite. Medede ziban. Damanot. Na what happens what ye? Ebro. That what the ye da kon ya. Anana wusuwa. Wusu. Wo yi no ho ntata wo no. Enwa na wo de egu nsu. Okay. Wa go be nansa. Okay. Wa kanyam. Wi a wa ka. Okay. The American to. E kanyam be ya na reka na de besi o. De besi wo ma da chi. Okay. Na to we de nansa na aka. Na de egu odrum na awo. Wi a utiti a. Moto. No. What a Adishama baby I want you may think say asam na all can you hwe me bie dokono so ema wo hu na wo hu even though ye de ahabai green ya ye de akaja ebro ahan e na achechire eso wo hu se de sitie eye fite na we wudi e na wo su bebre because ye yi entete na free ho no ama emu aye ha ena ahaban na chichire hu no ntine eda so ye hye yete air condition mu ye de besi ya che na so emu ye warm emu ye warm na mambra dre na chede I abazina wodi ka pocho I wodi chinam no nyi moko wodi chinam na moko itumi the gravy Hey, gravy no. Oba beche hey gravy o. Cause I am brofo. To me the gravy. Gravy. Na the fancy. O entity. Watch out. Dine na ya chocho abo ho no. Fancy na na si end ho no. Dine na ebo ho no nti ubetimi ahwe. Ye wi a nananom be kire kwan ye fa so eye fancy no. Na ne din pa e sha dekam. Ye fra no entity yes antime ma no ho mo nyima fancy she say yeah ma the whole world are nti yamma the original name no entity dinankasa ye entity na ibi wo ho ya odungu bogudo bi so fa ngudo obi so kra da anwa no de gudo no aye kama why any the mebutum the mo entity nankasa okay utum the mo buyer chede is the baby I feel the original butum the okay utum the chinam moko the daminoti sure maraba oba panyi ho na mebi se na entity my recipe na here yenyim ye na yensua madam ma odikai no America sa kana gotum ayen bafa ewo kakra na braye oyen namomon oy pacho nam no oyemuno okay ye kam Fante na mama me kana oyamon nti kofa amon na ba wodu moko wan no kakra se pia ogare kakra na atwu no so na aide this steaming nam no ho kakra eye ne se da ba ya nyenya ne bokofom okay ya ye nam na manyina steaming na manyina ewie ne se pia enwara na yusu no na kakra na ya na de ye stew mama efeni wie na ne mu na atwu botu kakra bi
gu stew no na de enam amon na atwotwere ho ne de gu oh na chere bedin kan aye tomato stew no aha nti wi ana de nam amon no de gu men kanum bebre na obeteto okay nti ye stew no nyina wi a edigu mo huru fada because nam no oye amon dada nti heat ne kana na wa be nti ye na ma ntiti ne ye kana se akwa adwuma bana kwamado na nyame na dokosha kitchen akoye na mebi a ho bekiro nti na madi na mfantefo mesiafo ye kekabom ne yedeji menyin wo ye de kwa wala wase mfantefo de wo kwa wala wo ye de na chere wode so ade do jade wodeji obi mu okunyele obi mu okun nnam ye nsa no because menyin bi wo ma anapono kwa adwuma no kra onzi ti oba bodu fe na ibi o fridge na yi wakene fish na make us a be seconds penny the energy behind it. And actually you want fatting tomatoes or the BBI fresh tomato, fresh pepper, fresh onion. Tempana you BBI mabina naturally BBI asset precomo wo table no do. Adishema yes shadow. Na me hunde prapra wonsa. Proper one sir. I am such a proper one sir. Can not ring you into proper one sir. Na fezi. Oh, proper one sir. Nana, so I say proper one sir. Maybe no koto kruba, Ugaya koto kruba. Edua. Papa Sunday, him fanciful, him painful, yes, banana. Ye papa, okay, yes, Bobas, Sepeda ya pransa, recipe in American, okay, but you, boy, but you a bro, na akanyam, okay, the kanyam via is a be fear. But you, so that Maria Bianquan, is what be, Bessu what be, na a sword, the be in Yama there, or pie, my knee, so that Maria Bianquan busy. Nevia, there's a bro samana akanyam is a goom, okay, Numa Via, no obida, bonde, Papa Sana boom. A cabo, okay. We are Ukotay and wo a drat. Is it baganish? Yeah, wow. They would tell my young one is or your fanciful years by papa. Yep, what's about boss? Nay, papa. And then tell me, man, the church, when they say, Mignon could be a party, and then buffet and a dianin is on the proper account. Nam ko ti bidi na wote ebro na ya che no said dem rosa enti ya na me ya nam so eyi no manage ho pa mo nkyira me kwanfa oso ye stew ye de ngo ye stew na ebele ye no ye de nsuo kakra fry na ye de ebro sam no gum ene enunu mu a na be ye paprasa am so ma ya de e fine you know ebi ade bi wo baby wonim recipe no ade ba ko no say ya anye ne ye a wo yem betu Betu, Intina me pese yesua, na china wanko stew and found when no one say bro some and venguso mobi cratchy and medi yemontu. So sia na wo ya no wa ye ye. E ya ba town kwan. Aben kwan e na ye de yo. Yam fast stew ya ye de ngwagu ani e de nsu afra e na eyo. Ana wanye ne ya onyako ne yem dwa because me did home pa mudu fi home pa o mudu fi home wanye ne ya o yem botu nti ena esi ha no na ada ne wode kotogodo na me koto man pada ma train the koto no at the fra abeno osigjar dare ya won kan okay and nam bibiara o nti kwato no nti owo kwan no oh okay umamwe wo bibiara wo boto me de nam biara that wo bi dai our why e ban mama kakram so wo ma ewie no be yi koto no na da ganne she nti bo wie na chada kwan wa bena nkasa kwan na amben na se e de bro mo no so digum fra ana oba mo wafo uyem kwan na abe ma isam no so one day why ye was the general
wabe nti cotton was the garnish nti mpacho cotton eguso no eka edua eno na ma eduane no eye akono na mpochu na himadi mi da ye join university akọ retirement na asanwase na garnishing then oye meziban mo brofo injo garnishing no oma se eziban ti da prepresa osiwe edua ogudui na cotton na ogudun ye di siesie eziban ma oma appetite otwetwe wa kono oma eziban siesie eziban ma oye few e ma obi sinche na oye na akono nti garnishing brofo so edu and wa breaking it down and the frafre akono okay nti sese o ma kire se chinam na mehu da chinam no wa papai zefu bi wo ho ade na nam no watwitwa wa papai ho no da ba ya akono metin de enam no na me na se de no bibi hye ho ama se anyi ye amfi ho ama na asamka de ma ho bi a obuma sent na mo ba mo siabo wum na becho so a mehu na lines bi wonechi nti emaka mama nam na nkasa kra oye akono na nemu no susutum ebin na me obi o ma ocho na ma odi tuma na we bobum na asa na me na ye fusa na fantin baba bia odi cho na ma de ye obeyi ne me na se fina ohorin na no de sakan amak make na chere chiwa beyi nam na chere ni nyina ni finfini nyina awo kama nti joba me dey sorry de se obri cho nam na hu de wa papa ne chere hu de fantin no ye yeah moment mama we yeah oba fa ne chene onyimfie na akwantu na amanche wi kra wode punsu na wode ho ndi hianchen badaja akwantu mu asam na ama na fanti dokro so ha men na do chio mekai fanti dokon onu so ye hiezi ban pa men na do chio Fante dokundo ye mfante fu ye diban pa e wudi da ben kwan bi o ha se lai soup no pa utumo didi aben kwan ma wa cho ma za chi do na ntu ni mo piu no nkwan choye ye de na nyamba choye ono utumo didi mfante dokundo ye fine ono so wodi ebru ya no wodi ye ebru du gusu di na ansa wa kanyam oba wa baka afrata na wakan wode fra morama na wode ahaban green and brown ma wa won na wode shi wode sijado na obin kama ewo kro bi so wo friend akronko onna na me pie bi ti se what akronko haban wonya bi ebi so friend osofo haban inde eja ebi nyi ho wa boy haban nura ma wasa but nyamansa de benye bi nyamansa na 13 kwanta ho na ya metato bi benya akronko ne bi ho no so na wode ashe adeswa ma minim sa ukoda kodwoma ma mo komase de obi anim da kono dwom ukoda kodwom ahojo between ahojo and santase run about ho da kono dwom ko awso pe akronko eya haban green bi na haban ne pampan ya wom no wonhwe ne awhwa ne da kono ho wi a wohia nam wo behu ne wadi awie haban nankasa eye medicinal eye duru ankasa eye medicinal no obi o ye typical Fante and ohun sa dokon na water and these days dokon bi o ha ehwan na ye peche me kom no banche mor what the banche mor fre ebro no what kind of thing was this rubber so what about chechiro what the rubber o da chechiro what the rubber wa chechiro da hato na onye na chede eduru na o wa haban ni no ntum nko me be say da me rubber na what the chechiro wonje onye healthy okay adishman pacha motie omse haban na ede chechire mmore no haban na ede chechire no e wo purpose ntia tetefo no yeye cause omhu se eduro wom eni nti mu amode rubber ehye mu no
munjae na enye rubber e de sija so e ma de ache so enhyada enye dokon so koto a utumi ya ye pedokon so utumi to bia 1 week na ego na adi ni kakra na je say poison na udi rubber ti mesrem mama yenko ne natural na hey piwa wa piwa wa ena edua wo mama kwa wa hino empacho mama mu piwa no do na wontwa mam enti ambacho wontwa piwa mam na obi be say what is piwa enna mu bo hu piwa nanom won fa henkwe piwa na edua abatan edziban ojinsu papa piwa emi mukru apa nde edziban titiwa na pa bohwe na obi wa no mejewu apa sanyi mejewu mpocho nyo ma Mrs. Letitia ewu mpocho Eresi ewu Joyce ewu mumu bo ho dia Nyimo nyina de bipo kama me ko hubso Fante o se nyi dado enyi dado house ye ite piwa nukrum na pada man oyena piwa ni o mpacho muntie recipe na abatan mama man krakra ne mama ayi riders and farmer se obi ru kompano a nya fe na bia o nya da bia do kontu duwa wa to bi wa chichira man ono so da haban no what chichira na jende bibi aroma haban ni bi aroma haban ono what chichira na nden so aye bibi o ho be shia mo fami na wa chichi no robam na wo fe because ahatawni nyi ho wa bone dur no ahatawni nyi ho papa atan kom de isantime mahana ona ye hu kakakra se una ahato no fifiri wonsu ano sisi ansu nyina so na adan nti untouchable nti ita ya na acheche udumpa no wa se won hema mbe ya ona na what so ade do jaze ye jadenwa edenwa ye hom me na brande abana mabu not yada ona na dem papa do abetra otwetwendom e wanu so wo de bru na woso na wanyam ono mfengunsu wanyam ne dry dama na tida modi ye kwegbe no bi pepe dam not ntina zi obi ho pa ngwa e was in Fante for yin me de e wa ye de body ko obi enyi ho wudi ne we jare body we hada so beef na adi shishim nua ngogudu angwa no na face kubangwa na mama be si de wi ono odi fi abijan no wada papa bi nti odi gum na ono confirm go bottom no wo container oye metal no wada ba chale when you sorry am say mo ya computer when nim hwe ko when you gra ya ma hwe oni ane dem a nua emu kra oni ante dem a nua mo pepe okay anwomo no wonchine kakra etwa anyo egudo na chede kan ayehu nti so dam na wo fado wo yi okay nti eduan obi ho dugu sum okay ho kama na no so de si jado ono na de umuku anyo tomatoes ye enta use tomatoes na fresh one na muku hwam anyo nso onyam na kama ye na re froy bia wonam bi ebubu egum kama nti oya kama kakra na na di eduan so de egu ibi de ngo bisu da ngwa na wa ye kama nti wuti piwa na ma wa what the on ko fe ngunche wo digu na pampam to kude no de gu na pampam do adro ko nti so yi di banya oboa okay oboa papa titira na pa nya ma na rekoso ja oba na reko nya wo kwan si big face na ka kwan na wode to adende di the papers and the one city cry you have 5 cities mana obo bo na ma wetum da kwa aba okay sina no so no ho asem mama efe yes amazika o himanizi wo the P1 o ye bien okay
iyi wɔ hɔ ɛna ma wayɛ ndɛ eburo a wadwo ɛna nkata a wakyew ekɔ me kurom apama eburo a wakyew ɛna nkata a wakyew wɔ mix together anɔpa no ɔyɛ tene koko ibotum di sugar egum esikyire egum the milk egum ɔyɛ de ekweboemi okay type no so ɔwɔ hɔ okay no so was a fra no so wazi abatan yɛ diba pewa adismama what is it on what is it na maka fra okay mo tin do no so say enyo bi ma wan nua ma wan bi na ya we am babu oda samba nti na chede ifede ye bia oda sua na ye na eye na ye ni ye ayada ma oda samba ba adismama ye gusu Ghana month okay said this month today we eat Ghana, we drink Ghana, we sing Ghana, we wear Ghana. And now, oh, my son, there. No one's a man, my chance, what they say, and then there's one will be, men sang capu, no matter, dear, no woman, Pabua. One was there, African where they share naked. Hey, Fantini, Marco, Britain, Abba. It's the end, you have a dear church and Fante Fuedian. If I say a BBI natural, sometimes you are what you eat, you are what you drink. And into Fante Dokono Ewaha, Fante Dokono de and even though dear Dasso a Fante Dokono, Bene, you was antiphobic, Faphobicra or Dakojuma, any Ahojo Monoa Dokono. Fante Dokono be a business, but a house pipa. If you be a debut, need crossing in Tau Dokon. Once here, dear friend, in Jabudu Hanina. I am fancy. Fantiful friend in Tau Dokon, because one saw Mamma, yet the bar cross over. Oh, yes, Sabo on a how friend in church. Yes, what the brewer have been. No, what the chichi, Nan Katsi. A good pim, or the Homa boom at teacher. Okay. And then we were more traffic. No, what you can watch could be. No, baby, I'm Tommy. Oh, a dull day. What Thomas, I was she junction one. Traffic light, Nazi. I'm too old if you know that room. Honestly, he's by. Yeah. Boy, we are and may come on soup. We are and may come. No, so fancy feed my soup. Ankamu, Apam Junction. Ankamu, yeah, Apam Junction. So, we do my way. Ye the bar cross our waka boodoo. Let's say, Diana, can you now, your dear bro, and a dear. Boodoo, no, catch you fade by him. Be the chinam, bidding catse. No, with it. A chinam no crown come from. Come from. Then come Fred Jabodoa. Oh, yeah, Doma. No, so he hates by Titsu, Boodoo. Manana, Crafferson. What the sun told ye. The gender son to me no book. And you're on your boom for on your day. Yes, it's your crack. Now I am I come. I don't see a fine pa. You very like it is in a mea. That top up. And I did you another poem. Hey, I just remember, baby, Mr. Quadri, Kaka Bibi Kakana, young one, Dr. Kitwaba. On room, eh? Papa Pransano. Yes, your papa. What's a phone to help you? Pure. No more dear Bacono, and money I been quite. That's how Modocono, Ampa. Aye. It could be here. Intiano, my business, papa. Now, and then maybe you as a pure. What the problem? Never did we have the memo. Lentino, Mina Fantini, but Intina Casano, actually. For an Cassassi. Say, I dare young Kanakasi. Okay. A Kanaka. Would see, no, you're Tibetan won't see if you need to Fantintina. Say, young Kanakasi. A Kanaka. Was a Bruno Abbey entity obey and I'm in Upper. But Fantini and Titia. And I want Fred Jabbery. Oh. Otto was it, or Chinamany, or Chinamany, or Chinamany.
ọkọpụ na ọba fantaminti onye ntiti na gari mpo a no dey no so ididi a oye dam okay eba so be ko ese gari na okay okay doctor embrem na se dem krofo ni age no mpacha obaso anade wo de wasanti din wo de wonfanti din aba okay obi ishram wa ho beniso cancer also may you grow to be 104 years 5 months. Hey, 104 years 5 months nene we go to Jemedan and I receive it in Jesus name. Amen. Obi say oh mama ensure ya num sa me yefuna she oh sika brent you say hey you want to chop all this hey Junior bra na be di bi wate bra wo bi abese odi bibia bra mami doctor mama dem we charge easy but my appetite kakran how you mom I see and you just a few work you no be my appetite okay me chair for nyashefo nyina okay 3p garlic mixture if you work natural health garlic protein e dia ye dru no yen fanke ja yen fenso fry anything one more dey no ejina na so na eye ntini akoma mi moje mujuma nti bia no bi wo ya de bi wo ni ntini na akoma ni moje wo nyedwe bi no no ma ebebo na eni nyina efiwo na ene ye hwe blood circulation ese se moja timidi efusane efentin ne nroba ya hodu ni ekuni pedua na kwa bebia na aboa ya ma ya modempa ebia na obi tie me pese one doctor chechemko me the doctor number no etudwa na me de mo frase number no 0248 92 88 24 say kasa blood circulation asa de medical ekan ye ne moja free sanity ewo nipadua nim na akoma no ene pompe moja edema ye nipadua eno ti de biara da eni moja dodo akoma no epompe de ma nipadua no akoma ne ye sewi a na circulatory system ne so afamframa eni nuane nu ahodo nipadua no ehia na eno so ede ama no eno ti se kasa obi enya full blood circulation na ye kire se moja entimi nni afusane emfa nipadua ni mu yie ebia na moja na bobon toa na entimi ma anase entini nroba ya hodo na moja na efem no emu asisi ni nyina ye nuane aya na ye diko ye nipadua nim obu hono ma anwa aduane bebre anwa no bedi na so wosa wote so wosa ye kakra bi sa anwa ni re nipadua nim bebra eda wo ntini mesisi ntinim emwa mantini mu mie na moja na timi afem akoba bi esese eko afe obi otai nom ensaden da bia ye kase ensane nto adwendwene nto arewo nto wo hawo ensane re nipadua nim a eno so fam ntini no etwontwom ntini nte emwa mantini mu mie na moja na timi ade afusane wo nti da bia na akotwetwe yade aba betena wo so se moja nso ani afusane wo nipadua no etimi de yade bi te se pressure ebrel etimi ko fast stroke yade eba esensa ya adwene no ehia moja net media de dwuma enu nti se moja ntimi ani afusane enkwam a ya adwene wan friend cells na e de stroke yade ene ebrel obi so otai didi anajo eya na yetufu se anajo didi enu yenyai esansa sabre na wudidi no di ya na wachia no ato na wada aduane no entimi digest enu nti moja afusane die no so entimi enkoso ye woni padua nim da bia na yade etewo so eno ntina 3p garlic mixture ba se ebeboa yen ewura entini nroba ya hodo nim eyi efini nkekawa bia fim se de be ya moja no ebetimi ede afusane na akwa aba se moja ntimi ni afusane ewo nipadua no so awo hono ma bon semre ye aba so da bia wo se ne ho eye nemre ye obi wo hono ma ne yade ano da bia ne honam eye nemre na echew se ye moja na entimi ni afusane emfa nipadua nim ye na akofa sa wo ha no ede aba no wo hono ma nipadua na akwa sa ye wo nan sa ye wo etaye utitiriti na echew se moja ntimi ni afusane ebi a wo hyempabo na wo pieye na so betena ase kakra na sorry wo nan no enkompabo ni mayemma wom wo nan na yetitiriti obo ose ananse na ache no obona onte uti na wonte na echew se moja na entimi ni afusane mfasa abia ye ho ena kofa sa wo ha no de aban obi nso won ma wo wa ne nemu ne nsem ayenwunwunu wa wo ye wo hye fridge wo nemu ne wonsa nyina ye nwunwunu aboroso na echew se moja afusane die no enkoso ye wo nipadua nim ena kofa sa wo ha na ba no eja wani subidie se moja ni afusane ya sa na eye wo da bia wani so ebrew wo ye bebe kakra bia na wabre wakoma no na ebo peripere ebo ntentem na
echo se ko fa pressure yade ene de abrel no edra obenoma de ho afri sa yade we hu 3p garlic mixture obanom bema enom garlic ne nuane no ya twene direct ene de butuam eno te se de wudi garlic aye se won fa so bebre no sa na edro no etie yen fancy jasonso yen fanso bia mfam ti ahoden a esese edro ndima nipadua bia ewom esan vitamin C edro kese boost immune system ti ade friend ya de unya 3p garlic mixture bi na no ma entimi entina wo so esan ya de friend say diabetes esiche ya de unipadua na entimi produce enough insulin emma and na kofa sa ho na ba nti glucose a friend say sugar ewo nipadua na bi odi na akogina wo moje empempi na ya adwen ye say ye sichira ye di na ma ye nya esiche ya de enhwehwe mu bia ni wa ede aba say ye sichire ene ma ye nya esiche yade enu ti sa ko hospital ni aka cho se sugar level no e wo sure to me kana kota 3p garlic mixture droibi nanonom na emwa enyi sa yade ni nyina emfi so ebia nso de eye general body pains de bia honam eye we ya ni nyina ye moja eni afrisa ni ye na akofa sa ho ha no e de aba unya 3p ni bi nanonom ani nyina betimi efi ho ama pomode mapade wonso nsa etimi aka uye be ma ojonso ate sa obema no emu hyehyew ojonso ntentem sne kane no se de na wojonso no obedunso awi so bi di Johnson e che ni nya krojen e cha so prostate no ehu aka oni obedi nhyiemu enso na ko oba na hokoda na e baba bonten no prostate na ehwa yesa enso no enu ti entena ho e machimatew bi e ma ho na ko fan sempi e de abro edro no ye 3p garlic mixture e fichi kromo ya nso tew so oba ebebo etu ase efi ho e de amount obi ankope binto na wononom se de be ya pomode mapanso ebe ye nyina ye dia na emumedro no koto na wa hye ne so se e wotoam ehwewa ebo garlic eda ho eyekoko edoniti nso eyekoko ene bia na woda brofudro bia na bibidro bi so wagina ye wontanta sa obeden anomedro na ka ho wode ma na ha oto nenom 15 minutes edro bia wo bia betimi asan anoma enkofa ohaw emfa emrel ennam adwumade a 3p yenti ena yabo yaba so ama ye best herbal product of the year eye West African Traditional and Alternative Medicals Awards 8th edition no Piwak Natural Health ena enyai chrese edro no edro 2025 yeah last week yeah and congratulations congratulations thank you mama chrese edro no edro edijuma pa ebo adasanti obi ankope binto wo yare o wonyare obetimi ano ebebo eyi how bia e de afi so enya na nso herbal shops pharmacy shops ayeton edro bia okwa awonsa ebetimi akebi nti akra okan shifo enko kingswalk Kofi Sam ena Angel Herbal or Shaman so Ecus Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ND Mushe Kumase Colina Danny Herbal ena Chris K Herbal Go over for Albert Sam Herbal Takra di AA Mensa Go for you the Agapsan Pharmacy Wamumunia Way Enterprise and the Cathedral no ND Mushe Sanso na tamale wo fakojo herbal eben electromat no now so akope 3p garlic mixture na ne busuani nyina ache anom me the doctor number ebetwa to na masore so ewie mesre ofa number na ofre a emfere cheche ho hanim se de tie bi ache no waye krado se obetie na waboa doctor number no 0248 928824 0248 928824 3p garlic mixture mama medemano besi madase na mi doctor edase pa na yeguswa Ghana month this week na Obra Central Region ehwe ne Fante 4 na edwoada na aginsemu na nra nyasam kitwa agi baabia enne so ye wazuyi intino we eat Fante Ghana no we eat Fante we wear Fante nya Fante mpacho ma brofilizing on ti yeko we eat Fante we drink Fante we speak Fante we wear Fante and we sing Fante to obama yan Fante Fante until Kikabuma na Fante. See, baby, I will be proud of yourself if you are Fante. For Fante din tuja. Me were from Mena F4 Cranchua. Many most reason. Na, Edivo baby. See, over there, you phone line now so a bomb Fante din near 100 years. You are a Fante. Yeah, Bema
friend ya bedwafo a asomfo a woso ye mu ma ye ton framan ye de ho ade tonze na aba na afi ye wi a mebo phone line no na ediban na akyerem mepe na bebia wo bia mama delivery guy o wadwuma ha za bro tap send they say omodi akache obusia form wa brochire say omon send usika emfa tap send eno no ye ya within seconds na about phone so ye nte wo hwe ye mbisa wo hwe eno ane say wodi wo momo account no ebema no na waye ede aba first time o obeye na chro insure fm anacho lady amano uchro ya ibetimi acho €5 £5 anase $10 na fe drink asisi abatan ye ni je ho top choco 3 in 1 eno na ho hia ye nsuo hye ewia soso na ho hia ye nsuo nwunu na ode aye ne kama afi seminar ye friend Tango Prime washing powder so person ye distributor Fanome 0243 033033 ebeboa ema wo shop no grofo awuremu pa simple scented seminar nra who said nioma edwade a ye de baaye se simple she wo de dware wi a wo hia perfume bo modern na osusu pebi made in Italy and it won so person to be now ton 0548 177 018 no to be aton Enivero ewo kumase ebi oho saa susu na Felicia Baako ebi oho Ria Fisco ewo Aguna Suredro ebi oho ena Mama Julie ewo Huni Valley ebi oho Takradefo monsoso mo benye bi 0243887930 enkran soso monfre 0552 723016 ofre ya onsa ebeka bi aromat bema oduane ayete monko de no ebi wo ho saa susu na akokɔ de ne bi wo ho na ye DJ ne aye ne ebi wo ho na afi mix spices no susu jene garlic na pepper eno susu onsa ebeka bi shop bia obewram bia ebi ewo foranti yensi napkin yensi handkerchief bomodin apeso ye distributor na susu ye go can business ni bia fre 0243 033033 na onsa aka enra na me ka se mi hia cleaners pacho se weni je ho a en hia sa obeba efidue mu bo modern a se wo be frɛ wo frɛ me de nama bi beto wo frɛ nama na wonsa ebe kame na kyerɛ se wonso so wo ne wanya adwuma aye eni ti bo modern a se wo be frɛ me de nama no pacho pa mo ma me nama no for cleaning no why mo ma me na me Fante na nkrofo bebre epe adwuma aye no mo enya edwumanye adwa brana yenton from akakra na kyerese adwa brana yenton from akakra na kyerese yenko yenim Franchewa Kwasam sana watchi Fante for ya wazo ye no kwasam Fante wade no kore yawazo ya soko no kwasam Fante for enye wo maduane nko ana ede wo manso ho fe be sha himafo echese nyagro ahofa abetire eto anantu animu Fante de no kwasam aduane a wonum nim ye eno ana wo mo dege wo mo mema esi ho ne ma mefe wa kan Fante santi ebi ana wutie Fante no wonte Fante fo hia sa na ya na Fante na mu odu wanta waso yi a wonte de wo pa kire no timi bubum Fante ma wo mo do mo aduane ye ne ye de age ye mema e de esi ho Fante ni ba kunu wobetimi akọ ewurade na aduane no obeye no wotimi nya bi sawa hunu ti de bia wo kunu no musi wo fom ahofen so wa bibie tuatua so edrum pam so a keja eye keja enti kai na ese no so ye betisika
Fatiniba, Brady Yanko, Pomo, Manyina, woman, Manyina, Yagro, Namikubu, Fisherma, Nachezo to say yes. What's your say? Dr. Fako Hebo Cream, and a ye may come for na mede ama wome pacho, and Kunway, a wajaso. Obi ama mode se ne nsa ebeka bi ye friend said dencham sade ene ye de aye nkun honam ya hodo bi e woni padue no bia no wonsa ka nkun ya tikitoa bi na fa ho ni nyina bekọ se ho no ensa na agu ho anasa ye wo ya obu wo a ne nan na twist ebi ya wo kọ unim se buo bi da ho na wo nan no asa fichiri saa na asibuo no so eno ne ya no Danchem kuna beje wo pebito e wo drugstores bebia heba shops awodo nyina mu wobetumi anya bi na woto frenamba yi ebia na wonya bi frenamba yi we ye doctor nankasa wo frena bebia benya bi no obekere wo e 0248 706247 0248 706247. The Methodist Church, Ghana Calvary Society. One muso den paibo kesie bi baso. Den me pacho. Bomadia se nyame ya domwa ochina ya wei. Echina ye Thursday. Echina ni fiada 28th March ena dwumadie we eba so bomadia sawdo hu ebegimu bi na ebebo akwan hwonko eso eyempaibo kese ya sofu panye dwumadie ya hyada to yensa frɛ Methodist fo ato yensa frɛ no se wo medi dwumadie nanimu ya woda ni fiada yi eye Apostle Dr. Steve Pencil di we bitimu so Fante ane papa Apostle Dr. Steve Pencil, I senior pastor, CCBC. One on Wobedi Mpaibo in any ochina, any fiada, anopano watching, Calvary Methodist, Mekom, one money, stadium edition, Kwan Chine, Konako Bompaye, Bre woman, Yabre Papa, Tia Mompaye, Sebeya, Ebebuaye, Radia Quasidron Consul, coordinator, or did you median muntin my pa? A fay host, yeah, you median in a city, so what to say, a very Reverend Dr. Henry Ampau Esiedu eye Calvary Methodist eye Amekom Stadium energy ni baso ochina na wo mo chase ochina ya wadai 8:30 na wo 12 o'clock na yapon na uko udwaso eye sa na etie fufu party ni so eba so na wo se sai fufu party no eba so ya hye ni se bankwa ya yede ebra wo obi abedi adanse se mo amupe fufu no ene banche ho ayeden pa bode kora de menka ensusu nhira FM say bra bedi fufu free ye fufu party na fibia no ye ne bra banche ne bode ho ayeden nhira FM na de di agrosa oh bra na bedi di enya memene da wo ye ben na watch ye eye Faith April ya hye ne gidigidi nkwan be na wo pe choba bia ni kumase a dwumadie wo mase wo mo beton mo fufuo no wa na nhira fam ya toni na ene ye beche e de ama wo bia wo bebase bi etikai ne hye ne nso kai se enna misi fam no bia se fufu party wo ginam na obaadwo ye nya drink nka ho drink eye free ye budidi nyina benya bi wase obu wa fufuo no obedi ne wa nya kakra nso ne ketremaso a o hye da minidi ni nyina wo ni problem bra wati ase ye budidi ni ade na wadi kama free ni awobaya ama mene se ni awobaya ama mene se o ba fa wasanka anafa wayo wafabra ni entwa fufuo no ntum woni me se fufuo wudi ni bom a enye de enti fa wasanka ana wayo wa fabra ni entwa fufuo no ntum dwumadie ni nyina eba so e wo the forecourt of Insura FM ye bodwa data ene anwum etwa go presenters obu o wa was me pese me ne ma me efe me ame ma me ene didie nyame ya Adom Faith April bra na oni ma me didi ni etwa pictures na wo de aye start e say the start ho no enya gro na wo de ye start ene ade bibia de na kwam kama tikai ne hye ne nso bia na wo ye choba ona uwo fufuo ton ofufuo de pa nkwan ye kama
enso so baby a wo hye ne yente wonka obi ehu wanya baby papa wo hye tokrom pa me pacho frɛ number yi Nhyira FM ye beba wo sese yi na ya ba beboa ma wiase nyina te wonka frɛ number yi baby a wo hye no pese ye bebɔ dawuro ema wo ufufuo ye enya da memfrɛ wonkwa anya de wo so be ha ya gyen me pacho ufufuo de na wonkwa ye de frɛ number is 0245 594 425 0245 594 425 Fetiomopathic Center I womo and a cray mu de fu party woman so yasene Fetiomopathic Center e wo Kumase ahene mako koben and a wonum e wo me pacho yade ye kwankro en wo mo se fabra say all sanominity pioneer de adem fanko ha wo madwen but yade say diabetes wakwa wunya no wadro hepatitis B wo de ne yani yade eye tenesi so obu ho a wo se misisi mechi sei mechi nkase eye Fetiomopathic Center Eya hene makokoben ena behu won from number 0244583859 a face spices bia bedwa so mprempren ya cheze ni din no eton ho ni din no ton spices no eya found you seasoning me saying found you seasoning na sa found you seasoning way enya wadwe say China for